Ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe, ndizera ko umeze neza, uguwe neza, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nimunyemerere dusangire ijambo ry'Imana, ariko tutarasoma ijambo ry'Imana, twagira ngo tubamenyeshe ko ikiganiro cyacu twagihinduye, ahubwo tugiye kucyita ibanga ry'ubutsinzi. Ikiganiro cyacu rero tugiye kujya tubashyikiriza cyitwa ibanga ry'ubutsinzi. Umuntu wese akeneye intsinzi kuri iyi si, kubera ko impamvu yo kugira ngo uhabwe intsinzi ni uko uri mu ntambara. Uri mu ntambara, kandi Bibiliya wibuke icyo ivuga ngo ntawaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ni ukuvuga rero turi mu ntambara, kandi dutegerezwa kurwana kugeza dutsinze. Ikiganiro rero cyiswe ibanga ry'ubutsinzi. Tuzabahishurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ukeneye kugira ngo utsinde. Tuzabahishurira abantu ukeneye kugira ngo utsinde. Kugira ngo utsinde, hari abantu ukeneye mu buzima bwawe, hari ibintu ukeneye gukora mu buzima bwawe byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo utsinde. Na Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, urwane intambara nziza yo kwizerwa, usingire ubugingo. Bivuze ngo rero impamvu zo kurwana zo zirahari. Impamvu yo kurwana kugira ngo ufate n'ubugingo. Ikiganiro cyiswe ibanga ry'ubutsinzi. Nimunyemerere dusangire iri jambo Uhoraho ashyize ku mutima wanjye, kugira ngo uyu munsi turisangire. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 3, umurongo wa 6 n'umurongo w'8. Aravuze ngo Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge byiwe n'ingingo zabyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka. Yinjira nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yinjirana nabo mu rusengero, yitera hejuru, ahimbaza Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nshuti y'umusaraba, nkuzaniye ijambo rivuga ngo igihe cyawe cyo gutambuka ni iki ngiki cyageze. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo igihe cyawe cyo gutambuka ni iki ngiki cyageze. Bibiliya iravuga ngo Petero na Yohana bagiye mu rusengero, bari bagiye kuvuga ubutumwa, ngo basanga umuntu yicaye ku irembo ry'urusengero arabasaba. Yarakeneye ubufasha. Uyu muntu yarabayeho mu buzima bwo gusaba, ngo yarahekwaga. Guhekwa bisobanura yabagaho ari uko yahetswe. Hari abamuhetse nabo bari baratangiye kugera aho barananirwa. Ngo ubuzima bwe yarahekwaga, ariko yigira inama nziza. Aravuga ngo nzaga mpekwa njyanwa ku rusengero. Ngo afata sisiteme yo kwicara ku irembo ry'urusengero. Aravuga ngo uko biri kose nzarindirira ahangaha. Icyama nawe ugafata gahunda yo kugira ahantu urindirira, ukarindirira mu nzira y'Imana, ukarindirira mu nzu y'Imana, ukarindirira mu bihe byo gusenga. Iryo ni ibanga rya mbere ryo gutsinda. Yamenye ahantu arindirira. Yamenye iryo banga, amenya ahantu arindirira, akwiye kurindirira. Kuko hari inzira umwami ashobora kugusangamo, hari n'ahandi umwami adashobora kugusanga. Hari bugufi bw'umwami. Ku rusengero rero yarindiriragaho, hari bugufi bw'umwami. Ibyo byose abari mu rusengero iyo bavugaga umwami yaramwumvaga. Hari n'abamugiriraga icyifuzo bakamusengera. Hari abamucagaho buri munsi bakamusengera, bakavuga ati ntacyo dufite ariko turagusengera.
ngo Petero na Yohana bahaguruka kujya kuvuga ubutumwa muri urwo rusengero, basanga wa muntu yicaye ku irembo, yafashe icyemezo cyo kurindirira aho ngaho. Aravuga ngo naha nzarindirira. Ngo ababonye arabatumbira, arababwira ngo mwampaye ko mfite inzara, mwampaye ko nkeneye gufungura, mwampaye. Hanyuma Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko hari ikindi dufite. Aramubwira ngo haguruka. Aramubwira ngo icyo dufite kuguhagurutsa, dufite kukuremera ingingo, dufite kukuremera urugi, dufite kukuremera gutambuka, dufite kukuremera kwigenza ukareka guhekwa. Igihe wahekewe kirahagije. Nshuti y'umusaraba, igihe wahekewe kirahagije, igihe wasuzuguriwe kirahagije, igihe wasabiye kirahagije, igihe wabayeho uhekwa n'abantu kirahagije. Imana yo mu ijuru ije kuguhagurutsa ngo utambuke. Ugiye gutangira kwitambutsa, ugiye gutangira kugenda. Imana ije kuguhagurutsa, icyamukumvira ijambo. Imana ije kuguhagurutsa uvuga ngo ngiye guhaguruka mu izina rya Yesu. Imana igiye kuguhagurutsa, byakirwa ngo ndahagurutse. Haguruka mu izina rya Yesu, kuko Imana iraguhagurukije. Kandi impamvu yo guhagurutswa kwawe ni ukugira ngo utambuke, ni ukugira ngo urengane abakurenganye, ni ukugira ngo ushobore gushikira abagusize. Impamvu yo guhaguruka kwawe ni ukugira ngo ukore iyo mishinga yawe. Impamvu yo guhaguruka kwawe ni ukugira ngo ujye mu muhamagaro. Imana iraguhagurukisha, inshuti y'umusaraba. Wa mubyeyi urahagurutse, wa mupapa urahagurutse, wa musore akira guhaguruka mu izina rya Yesu. Mana ndagushimira, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze muri uyu mwanya, sengeye abana bawe bakire guhagurutswa nawe, binjire mu masezerano, binjire mu byo wababwiye, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Nari nkuzaniye message ivuga ngo akira guhaguruka. Haguruka ugende ujye mu mugambi w'Imana. Haguruka ugende ukore mission Imana iguhamagariye gukora. Haguruka. Uyu ngo yarahagurutse ayitera hejuru, ngo yiteye hejuru ajya mu rusengero. Ntabwo yongeye gusohoka aho hantu, ntabwo yongeye gusohoka mu rusengero, ahubwo ngo yahise ajya mu mugambi w'Imana, yahise ajya gusohoza icyo Imana yashaka kwasohoza. Nawe urahagurukijwe, inshuti y'umusaraba, wakire guhagurutswa mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Turagutumiye mu bihe byo gusenga. Turakomeje amasengesho yacu iminsi 40 tuzakorotira kuri uyu wa Mungu ku itariki 15. Uhawe ikaze dusenga ku mugoroba kuri Zoom. Imana iguha umugisha.